Faidisang tinini important update yok notification yok nai nai leane nirok video na paithak jora nai ledi tinini update toma toma tong om hairo nai nirok kaham ke nai ledi ndoni important ok tongui maga video na payak sak jora nai ledi te channel lo Kwtal konke subscribe khagi tong laiti nirok daily ne maike update notification magi tongani bagai je government job private job nai togoi tong nai roni bagai jephro ne daily update video go ne kaisa jaga go roi rogo nironi bagai important tongui mau Faidisang kaisa kaisa nai nilisnai কাজের লোক চাই বাড়ির সব ধরনের কাজের জন্য মহিলা এবং পুরুষ কর্মী চাই স্বামী স্ত্রী অগ্রগণ্য বেতন সাকেতে আলোচনা করা হবে নকনি সামুং খাইগানি বাগৈ চালা tei burui rok o jaga o poribar no telangoi thangai khai tongui manai hingke je khayani interest tongnai rok o number o kwrwngoi manai 7005838811 o contact khai manai the next কর্মখালি একটি মুদ্রণ এক প্রতিষ্ঠানের বাইন্ডিং এবং ফটোশপ করালড্র এর মাধ্যমে ডিজাইনের কাজ জানা কর্মী আবশ্যক বেতন আলোচনা সাকেতে যোগাযোগ 9436488312 একেবা 9378140779 কন্টেক্ট লাগি মানাই যে দোকান দংনি সামঙ্গ মাহাই বাইন্ডিং তে ফটোশপ ও মাহাইরনি যে নলেজ দংই দংনাই রক ও জায়গাগো খলাগি মানাই ডিটেইলস के सिवानि बागै ओ कन्टेक्ट नाम्बार नो कन्टेक्ट खाइगे निरक नागि मानाय एकेनो बो जागाव मा खलायनि बो हारक जतनो डिटेइल्स अफ ब्रन कल खाइ सिंगि निरक दाइति सामंग मागानि हि निरक वा सुगै टंके कल खाइगे जे सिकां दाइति दय कल खाइ मानाय बोनो सामंग मागै मानाय हाइनि बागै निरक भिडिअ नो नुके कल खाइगानि ट्राइ खाइलेदि सामंग नाय तुगैनो दं हांके देन नेक्स्ट কর্মচারী চাই মোটর পার্সের দোকানের জন্য পরিশ্রমী লোক চাই বয়স 18 থেকে 35 কেবল আগরতলা থাকা ছেলে কাজের সময় 9:30 AM to 8 PM যোগাযোগ ফ্রেঞ্চ অটোমোবাইল মঠচমনি নিয়ার পূর্বাশা ও জাগাও মোটর কাইসে দোকানি সামঙ্গ খাইগানি বাগै 18 বছরनि सिम 35 বছর যে আগরতলা তঙ্গই তংনাই চালা হাंकेनो o jaga khlagi manai samungni somoi 9:30 ni siming 8 horni 8 jora samungnai jogan nok contact khlaigani jaga thaingkha Prince Automobile Motchomini near Purbasa o jaga go mobile number krengdi details ke siwani bagai 9862113100 o contact lagi the next ओके स्कॉलरशिप रोने बागे जे एसटी स्कॉलरशिप आइकेबा अम्ब्रेला स्कीम फॉर एजुकेशन जे स्कॉलरशिप ने अप्लाई खाया करक अप्लाई खलागी माने पीस प्री मैट्रिक ते प्रो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एसटी स्टूडेंट रोने बागे जे डेट टंगमाने टाइमलाइन प्री मैट्रिक स्टार्ट खलाइजां माने 1 अगस्त 31 अक्टोबर 2024 जरा बनी डेट एक्सटेंड मनी रक ओ जगह को फुनुक जाया को निरक जे अप्लाई खाइगानि हिवा सगै तंनाय हाइकेबा निरक खाया खतंनाय रक स्कॉलरशिप नि बागै निरक दाइति खायानि ट्राइ खेलेदि 31 अक्टोबर जरानो बनी डेट ते ओमन डेट पारा बाते एक्सटेंड मनी नukya को गे जे निरकनो डेट एक्सटेंड मनी अपडेट अबो अंगला हांके निरक नगै माने निपारि ते नेक्स्ट नालि फिनाय इंटरव्यू रंगनि बागै जे गवर्नमेंट जॉब नि बागै निरक जॉब अप्लाई खाइमानि यागुलो एग्जाम हाइकेबा इंटरव्यू रंगनि बागै नोटिफिकेशन मके गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी खोवाई त्रिपुरा ओ बुखागो ओ जागानि ऑफिस नि तैके निरक पहिलाव थांनायो अप्लाई खाइले मानि न जे एलिजिबल कैंडिडेट रंनि बागै एक एग्जाम नाजानाय बहायनि नाइले दिन तापं निरक नुगै माने रिटन एग्जाम नि बागै आशा फैसिलिटेटर चम्पा हावार PHC खोवाई डिस्ट्रिक्ट
obkhakti nirok apply khaimani no written exam maronai je eligible candidate dongni bagai bumang rojaknai arman deborma son of bikram deborma second number tongo aisrang deborma third asa deborma 4 rasmi deborma 5 rumi deborma 6 sormila deborma 7 sikha rani deborma 8 puja deborma 9 purabi deborma 10 aparna deborma 11 sari deborma amongkha je eligible candidate oni bagai bopro interview nirok exam marona ngadi 12 November 2024 ni o somoyo date exam maronai jaga thainka office chamber of chief medical officers Khowai o jaga ko nirok interview o hayakeba sorry exam maronai jengbo ni details no kaha ke sikui nai all the eligible candidates are requested to appear for the examination with the following documents je eligible or jaga ko nirok ni bumung list tongui tongnai rok ke joton eligible tei document tama tlangi ma thangnai nadi one recent passport size photo ni rok ma telangnai te original id proof aadhaar card haika voter card passport driving license jephro kaisa telangi manai address id proof ni bagai te ball pen kaisa kolam telangi ma thangnai OMR sheet ke exam maronai haini bagai exam rule kha candidate must reach the examination center at least 30 minutes before the commencement of the examination on the day 30 minute ni sekang ni rok exam center thangai ma tongsoknai haike exam rok chengjang ge jeng teibo nailenai multiple question ngai total 1 hour 30 minute exam duration ngai mobile ok telangai ma yakhanai gori rok smart watch rok omhai rok telangai ma allow nang yakhanai je electronic ni gadget rok bohaita ta gori rok calculator rok butlangi ma yakhanai je electronic ni ngene nang yakhanai te duration no sawi no ha 1 hours 30 minute te multiple question ngai 50 question tongnai te 2 mark ke exam mark manai total 100 mark ni question tongnai topic rok te syllabus ni ke current affairs general health and hygiene omhai rok tongnai ke nirok saimaya kongnai rok nirok je nirok friends ono share khaimasa khailaidi brogbo omai ke je apply khaijak rok ngi tongke broni o jaga ko sogi gani thing brogbo saimangai exam rok rogani thing te next na lepinai Noabari High Secondary School Government of Tripura ni bukaktike Killa Udaipur Kumoti Tripura ni o jaga ko o school ni ko walk-in interview rogoi manai application are invited from the interested candidate filling up for 2 posts of aya and night guard purely on contractual basis salary of 5,000 per month will be given 5,000 taka ke rang rojanai salary post ni bumung tongnai aya te night guard omongkha contractual post ke najaknai requirement qualification ka aya ni go khoroksa vacancy female candidate no najaknai maidami pass ni nangnai bahai getei second number or night guard ni khoroksa chala o jaga go qualification 8 pass ni nangnai age limit 18 years ni siming 40 years ora je interest tongnai ro ni baidota tilangai 5 tarik ni November ni sekang go thawgai nirok malai ke sanai je apply khainai hiwa sogoi tongnai rok ke nirok thangai malai di Noabari High Secondary School Udaipur Gumati Tripura o jaga go getini na update asung sinai ni friends ono je masok share khailati je samung nai togoi tongnai private job nai togoi tongnai rok kha o channel bai jephro krangai tongke ni rok ni bagai bo omo haikene nirok ni sajangmani rok gothokmani rok sopai keba nirok samungo krangai khlagi manai student rok ni bagai bo o video ko no nirok nugui manai daily ni update video ko no joto notification rok nirok nugui manai ani bagai jephro ni krangai nailai tongdi
daily update video jephro nirokni bagwi important rok tongui mau. Tini update sengni jotonw hambai.